ISTV की पाउमियंग ताबिर सिंह तराम नोक्सरी असगी मरुब पाउदा बॉर्डर फेंसिंग की मतंगदा पॉलिटिकल पार्टीज की मिफम पांगथोखरे MLA RK Anandna कन्वेनर ओइबा मिहुत कांगबू अमा मोरेदा सटलगनी मणिपुर सेरिकल्चर प्रोजेक्ट फेज 2 पैकेट पिननबा मिनिस्टर गोमिदास कोदौजमना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ता पुखतखरे अमदी कुनमाथोय सुबा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थोरम ngasi मणिपुर की मफम कयादा पांगथोकनखरे हजु पाउ सनोन पिजरी वाथोक ओइदुन लाइबा इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की मतंगदा पॉलिटिकल पार्टीज की अपन ममिफम अमांगसी नुंगथिल चीफ मिनिस्टर ना प्रिसाइड तौदुना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी पांगथोखरे मिफम मसिदा पॉलिटिकल पार्टीज की मिहुतसिंग सु सरुयाकी मिफम मसिना बॉर्डर फेंसिंग ना मणिपुर की लम्मांगबगी मतंगदा कुपना खननेनकी लोइना MLA RK Anandna कन्वेनर ओइबा कमिटी अमा सेमदुना थासगे कुनगनी थोइदा मोरेदा सतुना सब साबा फिल्म अमा हक्थेंगना यंगसलुगनी हारी मसिगे तुंगदा दिल्ली दा सतुना सेंटर की पुंगनिंग चिंगसनगनी नुंगथल की पुंग मरी दगी नुमिदांग पुंग तरेत रोम फावबा खनगी फिल्म असि लोरबा मतुंगदा JDU की प्रेसिडेंट तोम्बिना चीफ मिनिस्टर के गेटा पौमी सिंह दा हाइकी लमगी मतंगदा पॉलिटिकल पार्टी सिंह कोक चुंगसनबसी अपेन पोई लम हाना कन बताई पॉलिटिक्स ना कोना तो बताई इशूसी की मतंगदा सेंटर दा सतुना खंगननबगिदमक्ता ड्राफ्टिंग कमिटी अमसु ngasiगी मिफमना सेमबा यानखरे हायनासु फोंदोकी अखोई हुजिक लेरिबा US अखोईगी ज्योग्राफी अखोईगी गोगल्स की लेरिबा केरोसिदा अखोई सेंटर की अदुमा अखोई मिंग अमु चिंगसिनना अखोई मणिपुर की लमखै कन्ननबा अखोई राजनीति की पॉलिटिक्स की अदुम सतना दोला दोली खाइदना अखोई मणिपुर कलहुनु गिदंता रसी अखोई मोलमतोइना लेमिनबा से मसी जनता दल यूनाइटेड की यामना नुंगाइबा नमिनि हाइदना ngasi all political party mifam amasi minister yauna pangthokiba asi miyam gi kholau neglect tawde utpani joint visit tawduri basi miyam gi interest ta unity amadi solidarity utpani haina deputy chief minister gakhangam na phongdokre ngasi all secretary ta leiba maha ki office ta permission unaba mada wapam sing asi ma na phongdokibani permission unaba tu da all india trinamool congress ki MLA dr ai murumbi amadi congress MLA RK Anandna saru yaki gakhangam na makata na ngasi gi mifam aduna BJP, MPP, CPI, Forward Bloc, CPIM, BSP, NCP, LJP, JDS, AITC, JDU, MSCP, NPF amadi Sibesana lusing masing saru yaki haina phongdoki miyamna ngamkhai gi sambal khabada manipur gi lam sokle haina sarang naribasi koknanaba apun gi khongtang si lokalapani amuromda Google Map ta piriba boundary gi line adu chummi haina loba yaroi Google Map asi authority nate masiki matangda miyam gi langtana ba sik ko nanaba India government da haiduna sumthok hangeni haina sumana phongdoki on the spot akoi miyam joint inspection chapal loira kanda akoi numit ama letna raga Delhi da Mari Lejaba authorities in Prime Minister, Aliga Home Minister, External Affairs Minister, Aliga General of India Pavada, Unanaba, Adiga Metata, Atati party, different party, Mayam Adale, leaders say. Precious appeal, I could seriousness, take a sigi, seriousness, as I could Ulaga, Yam Tuna, Nake Hekta, Nanabagdamka, Sarang Nariba Simasi, Tuna, resort of Navape. Pressure Pirusi had a Adusope. This is a Laura Lupa crore Sani Murpudra Matu Sang Senba Sahi Asidagi Sahi Mari Wina Manipur Sericulture Project to Tabak Wina Packet Pinanaba Manipur Commerce and Industry Minister Gobidas Kotozamna Union Ministry of Textiles the Pukatre New Delhi began Babandangarang Pangtokiba State Textiles Minister Singimi Pamda Wapumasimana Pukat Kibani Union Minister of Textiles Dr. Kabuk Sambhasi Bahaya Rauna Sierra Drop Sataki Pam Asida Minister Gobidas Kotozam Haki Anisuba Pez Asina Kabrang Sak Tanamagdamata Ahen Balam Hector Lissing Amaga Lunana Imung Lissing Niputaruk Samapan Kontragom Doida Tapu Pibangamani Japan Bank of International Corporation Gi Chantang Makada Ahanba Pez Oina Lissing Masapan Putragani Pandagi Lissingani Nipan Pauba Development Program Sing Pakali Program Sigi Makada Lissingani Tarama to Lissingani Tarani to Senba Sahi Loba Pauda Lupa crore Chani Murfudraga Mapan Dasmik
मापनगी मनुंगदा करोड़ चामग अनि दशमिक शून्य तरुक सादिंग तौकी प्रोग्राम असना मपुंग ओइना डिस्ट्रिक्ट मरीदा कानब पीरिबसी लुपा करोड़ चनीगा तरामरी दशमिक अनि तरेट की भेलू ओइगदबा मेट्रिक टन लिसिंग अमा सातुक निफुमाथोय दशमिक निपान तरेट पुथोकपंगम की मिनिस्टर मखा तारदुना मणिपुर की फिसाबी सिंगदमक्ता नेशनल स्कीम अमा ओइना मेगा हेलूम क्लस्टर लिंखनबगदमक्ता स्कीम हौदोकपिननबा मिनिस्टर की पुनिंग चिंगसन की मणिपुर की हेलूम सेक्टर दा हेना चखुदनबगदमक्ता ओथोकपलै हेलूमना स्टेट असगी एग्रीकल्चर की हेक मथंगदा ख्वाइदगी वांगना थबक पिबा सेक्टर नि नेशनल हेलूम सेंसस लिसिंग अमा समापन लिसिंग अनि मापन अमसुंग लिसिंग अनि तरागी मतुंगिना मणिपुर की हेलूम वर्कर लाख अनि लई मसई भारत पुम्बगी चादा मंगा दशमिक ओमनी इंटीग्रेटेड हेलूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिसिंग समापन मफुद्रा माथोयदगी लिसिंग समापन मफुद्रा तरुक फावबा पाकेतुरा लुपा करोड़ अनि चंगना खुंगंग तरा माथोयदा फिसाबी लिसिंग तरा माथोय कानाब पिकी प्रोजेक्ट पैकेज मसी यावना अतई स्कीम कया माय पाना पांथोक्तुना फिसाबीसिंगी कानानबा थौरांग कया लखोली फिसाबीसिंगी ट्रेनिंग अमसुंग मखोयबु योकननबा पवालुम अमसुंग एलाइड सर्विस सेंटर अमा लिंखननबा लुपा करोड़ लुपा लाख मरफुद्रागा मरी मिनिस्टरना सैंक्शन तौरे स्टेट गवर्नमेंटना पवालुम अहुम खिल्ले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री असिसु यामना मरुबा मणिपुर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री अमनी हाइना मिनिस्टरना फोंदोलदुना लेबाक असगी तोंगान तोंगान बा खुद सहायबगी पोथोक सिंगी मनुंगदा मणिपुर की सु टॉप टॉप मसक अमा लेजै स्टेट गवर्नमेंट ना हैंडीक्राफ्ट सिंग मतम ग चुना हननबगी दमकता कौना की पोथोक सिंग फगहननबा हाइथोय सिंगथोयबा खुद सहायब सिंगदा मना मतुम पीबग लोयना ट्रेन तौरब सिंगदा खुद सहायबगी थबक सिंग ट्रेनिंग पीबा अमसुंग खुजु खुलाई लेनबगी सब्सिडी पीरी मिनिस्टर की सेल की मतेंग लोयना मेगा हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर चनहनबा सरकार होदरी लोयना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अतोपा अर्बान हट अमसुंग साननबगदमक्ता होदरी हैना फोंदोखी मेंटल हेल्थ एंड द ओल्डर एडल्ट्स हाइब थिमदा कुनगमाथु सुबा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के थरमगसे मणिपुर की मफम कयादा पाक्सना पांगथोकनखरे मपुंगबा थरम मणिपुर सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट मणिपुर स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एमदी जेनिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री ने सिंदुना इम्फाल की जेम हॉल दा पांगथोकी तोरमदुदा हेल्थ मिनिस्टर पुंजाथांग तोनसिंग हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर असेम बिजय सिंह जेनिम्स की साइकियाट्री डिपार्टमेंट की हेल्थ प्रोफेसर ज्ञानेश्वर शर्मा अमदी रिम्स की क्लिनिकल साइकोलॉजी की हाना हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओरंबा एम अखिल कुमार सिंह हसु सरुक याकी हेल्थ मिनिस्टर पुंजाथांग तोनसिंग हाकी इमुंग अमदा अहल ओरबसिंगना नुगाइना लेनेना बहोरबदा मसा मसु सिंगे थौदांग सावी मसा मसु ओरबसिंगना अहल लमन सिंगे पुनिंग अमदी वखल खंगबीबा तंगाई फदे मखोयबु थौसाबिदबा तौबिरोदबनी हाना फोंदोकी हासी सेवा असी हेगे स्मरण यूथ क्लब ब्रह्मपुरना ग्राम सेवा संघ ह्यूमन टू ह्यूमन अमदी कोर खुसम नदुना क्लब असगी संगेदा थरम पांगथोकी डॉक्टर देवपर्त रोइना स्टेट असदा मेंटल हेल्थ के फिबम की मतंगदा रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांकी ngasi world mental health day ga mari lena gari da leiba flamingo mental health care center da young women's help organization secretary binoyana sengbek taret mateng pikre manipur da nupi khakti ki oina leiriba center asida mateng oina na ba asigumba khongtang se lokot pani hana phongdoki amorom da world mental health day ga mari lena sangang da leiba center for mental hygiene gi makha da leiriba Assistant Halfway Home for Mentally Ill Persons in the Hana Manipur University Chief Medical Officer Oramba N. Damudorna Seng Amadi Selgi Mating Pikre Complex Asida Ladiba CS Ibohol Institute for Mentally Challenges Children Sing the Su Dr. N. Damudor Amadi Mahaki Imung Manung Singna Sana Tanaba Polam Singutol Tamki Awang Nong Pok Lamnumda Ahan Boin Linkat Kiba Institute Asigi
प्रिंसिपल केएस राजूना वाफम कयासु थमलकी मियाम की सेवा यावद्रगदी अखोय खतना तौब ngamdawrina समायना मियाना कोऑपरेशन पिबिरपसि अमुक हेन थागत पाबनि नुवाजबा मंगा सुबा आईआरबी की पर्सनल अमा डेंड्राइट चिकनमदगी मियाम न फारे महांगना लोइनरकपा खाव अमदगी एसपी टैबलेट कैप्सूल यांखै तरेट अमदी N10 टैबलेट अमा तंखाई योरमबदगी पोचिंग अदु मई थादुना महानख्रे खुराई साइथबी लेरक मचिंदा लेबा होटल अमदा सुरेश थौदाम कौबा खुराई सिंगांग बुमलेखाइदगी आईआरबी की पर्सनल ओइबासिना डेंड्राइट चिंगदुना लेरिंगेदा साइथबी लेरक डेवलपमेंट कमिटी अमदी कलैपाक नहारुल याइफा तौसलुक की मियोसिंगना महाकपु फाबनी मसादा योरमबा आईकाता मंगा सुबा आईआरबी की राइफल मेनी फारबा मियोई पुलिस नखरे हारी मतम खरा मथौ तोरमलबा मतुंगदा लेपदुरबा मयांग इम्फाल लेबा PWD की हाईवे साउथ डिवीजन की ऑफिस सेमजिन साजलबा मतुंगदा ngasiदगी अमुक हन्ना मथौ तौबा हौखरे PWD न सिंदुना ngasiग ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकिबा थोरमदुदा वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार मयांग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन केएस राजमोहन मैतई अमदी PWD की चीफ इंजीनियर एन लोकेंद्रसु सर याखी चीफ इंजीनियर लोकेंद्रना प्रजा की मतिंग याउद्रबदी थबक अमता मपुंग फाना पांगतोपगम लोय डिपार्टमेंट पाखलक थबक थरम सिंगदा अयत अपन पिबिगनु हाना फोंदोकी मिनिस्टर रतन कुमार मणिपुर दा मफम अमगा लंबी समनंदुना मियाम की याफनबगी दमकता थबक पाखनबा जापान इंटरनेट एजेंसी का मणिपुर सरकार खनब लेरे तुंगी मियाम की याफनबगी दमकता नेशनल हाईवे सिंग पाकथोकनरबा थबक पाखत पाहौरे मसिगी मनुंगदा तुपुलदगी बिष्णुपुर इम्फालदगी मोरे यावना इम्फाल की मनुंगदा रिंग रोड न सिंग बालंबी सिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक की मखादा सिंगबनबा थबक पाखतनबा थौरांग तौरे हाकी मियाम न मतेंग पांगलबदी PWD की स्टाफ मसिंग यामजद्रबसु अतै स्टेट तगी तादना थबक माय पाकना पाखत पंगमगनी हाना फोंदोकी any potential economic we can create a center Manipur can be a center machine was a possibility of Malaysia कई नो हाइबो मतमदा म्यांमार हांगोरानी म्यांमार हांगोको मतमदा अखोई एशियन की मसकी अखोई नेटवर्क से रोड नेटवर्क से मसकी विजन नमा लाखपका लोजी थाईलैंड दगी लाओस दगी कंबोडिया दगी म्यांमार दगी लाखने इंडिया चंगको मतमदा मणिपुर विल बी द गेटवे ngasi numida wana pung 3 makhairom taba matamda Imphal West District Commandona Pripak Progi mioi ama haw kaitheldi phare hari district asigi SP gi cherol amada फारबा मियोय अदुदी कांगुजम अरुण कुमार सैनी फुमदोय अपोकपा मैपाक ओक्रम सुथेक मखादगिनि हारी ngरang numidang खुराई चारिल थोंगदा नुपिमसा अमदा फस्तबा वाहिबता सिजिनदुना का हेनबा थोंग चथना बहोनरमी हाइबा निसा साबनी हाइबा मियोय अहुम लेकाइना फादुना वारखरे मकोइसिंग अदुदी MG Boy Singh चारिल थोंग लासम लेकाइ लोंगजम जोनी कैसाम थोंग लोंगजम लेरक खेत्रमयुम कैप्टन एलांगबम लेकाइ दिगिनि हारी खुराई कोनसम लेकाई सखत खोंथांग नुपी लुपकी सेक्रेटरी प्रभापतिना लेकाई की नुपी मसा अमना पोट लेबा थोरकपदा मखोय अहुमना फजदब वाही वता कया सिजिनरगा नुपी मसा अदुना मयुमदा संखरबा फावबदा मयुमदगी कौथोकना बहोनरकपदगी मियामना मखोयबु फारबा मतुंगदा वारखिबनी असगुमा थदो असि मतुंगदा अमहना तवनिंगदे हाइकी आइन थिंखरबा प्रिपाक के 53 सुबा मपो कुमोन थोरम लमदम सिदा नुक्सी सानना खुंदामिनरिबा इरेसा खुदिंगमक लोइना लमदम कासन कोयासन बथुंगना मपुंग फाना पांगथोखरे हारी दुबसगी असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा लेबांगाक पलुवांगना थोरप चेरोल अमदा थोरमसी मणिपुर की मपालदा चोइना खुंदारिबा इसिरिनाउ सिंगनसु थोरमसी मखोयगी तंगाई फदबा पांगथोपम थोपा मथौदांगनि खना थवाई यावना पांगथोकनकी थोरमसी लुबसगी सेंट्रल हेडक्वार्टर जनरल हेडक्वार्टर Tactical Headquarter, Unit Headquarter, Transit Camp, Amadi Training Center Sindasu mapung phana pangthoki hari. Central Headquarter da pangthokpa asamba thorom amada party ki General Secretary na lubasagi machu taret ki phiral singhatuna thorom hodoki amadi mamal yam labu wafam kaya thabduna officer sing amasung lanmi singda anoba thodang hapkatki General Headquarter da पांगथोप थोरम अमदा डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना लुप की फिराल सिंगतुना थोरम होदोकी लोइना लेकिद्रबा अथोप सिंगदा मिनिट अनि तुमिना लेबग लोइना रिवोल्यूशनरी गन सैल्यूट पीदुना इका खुमनब उतकी लुप की चेयरमैन पीबा या प्रपोजल की चेरोल अमदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना पीबा प्रपोजल चेरोल लानमी सिंगदा पाथोकतुना ताहन की अमदी अकोबेदा लेरिबा कुंजा सिंगल लोइना हराउ तयामा फोदोनदुना आसाथ जामिनकी Mapo kumon thorom asibu miyam gi mateng ga loina mapung phana pangthoki ba sigi damakta tobumil khangba ulapga loina thakar ba phongtoroli
Manipur Teriyasna Miam Army Amadi Assam Rifles ki marakta apaba mari thambada maru aba thotang lauri haina Chief Minister na phongdokre ngasi Manipur Sarkar ki Home Department sinduna ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangtokpa humpuga mari suba Territorial Army dege thoromda Chief Minister no phamasi phongdokhibani thoromada Deputy Chief Minister Gekhangam DGP M Kedas Civil Amadi Police ki atai makok thongba official sing saru yaki Gekhangam na phongdokhibada so lising wasama pani punipan ki October ki tang mapanda Bharat ki Governor General Raja Gopalachari na Territorial Army lingkal iba numit adu lauraga thoromasi pangthokpani Manipur gi Territorial Unit asina samaj gi apaba thabak thorom kaya kathokpaga loinana miyam gi seba tauri hana phongdokhi Through commitment, bravery and sacrifice of its personnel, the force continues to provide invaluable support. It is truly an inspiration for the youth of our nation and particularly for the state of Manipur. I once again wish to extend my best wishes and felicitations to the Territorial Army and all ranks of 165 Territorial Army Battalion and the family Jai Hind. Chief Minister Okram Ibubina Makha Taraduna Manipur Terriers Haina Kangnaba Samagong Pumanga Suba Infantry Battalion Listing ani tagi Manipur da leraki lamdamasagi security set up pangthok nanaba thadong naba yadraba unit ama oiri hana haiki loinana unit asina miyam da security piduna lebak asi sakhon hanbada mateng pangli amadi nahakya bu thabok piri hana phongdoki On this auspicious occasion of the raising of Territorial Army, the state of Manipur commends its terrorists for their invaluable contribution. I also wish once again to extend my felicitation to all rank of 165 TA Battalion, the Manipur terrorists and their family. With this few words, I once again thank everybody. Jai Hind. Sarkarna thingba tham kharba hidak managi polom sing yolamba mioi taruk ngasi Thangal Kethel ki tongan mafam singda Narcotic Central Bureau Deputy Food Safety Commissioner ki kangbu mana phagat khare phagat laba polom sing adudi Raja Khaini Zarda amade talab na sing masingni Deputy Food Safety Commissioner Brojendro Khaban haki polom sing asi athuba matamda mai thaduna mahalagani Food Safety and Standard eki makhada lokapam thokpa thabak singsu lokalagani haki Athuba matam gi manungda ayakna commissioner ayakna department gi mahut chinderaga commissioner of food safety government of Manipur da athuba matam gi manungda report ama pijaragani NCB Imphal gi Superintendent RK Ibungo Sanana Thangal Kethel area da narcotic marinaba pot chasing thambra haina check satpani dukan gi mathak amadi makhada thamba polom sing Chingnabadi check tobada hidak managi polop sing asi oramani maduda food safety ki kambu amasung check toba thingaduna punna sanction mirakribani hana phungdoki National Food Security Mission ki makhada Senapati Imphal East West amadi Thopal District ki lopam singda Agriculture Department ki mateng loina low uriwa pham sing Agriculture Minister Abdul Nasir ngasi yangsan khre Minister ki khongchat asida department ki official kaya su loina ki District Agricultural Officer Senapati M. Gojendrona Mission asigi makhada phokthok hena thokpa phosing tampak khaktanatana singda sumai pak pangamle masina sathok hena puthok pangamlagani anobalo pathap asina hana gi pothok tege saruk anirom oirani hena phongdoki Minister Nasirna Mission asigi makhada anobalo pathap asina lomi singda hena kana halagani Khanbada nungaiba phawi district singda DAO singna hena honaduna lomi singda mating pangnana bakhangan ki poinu loraba matungda ningthamgi maru marang sing lemna phanganduna sinjakta mipal tangdaba state ama oinanaba thabak paket kani hana su phongdoki duna matungda su lomi singda district officer singna hena mateng pangaga Manipur gi sathok hengat hanaba tum ai I wakal da soi officer punamakta su appeal tawjari atu lomi singna su agriculture amasung agriculture officer singda ekoi chap sana mateng pang biduna hena state ki chinjak tami pal tangdana bo hotna basida mayam punamang mateng pang hinningi haibo ngasi ayuk jiribamda thokiba gari gi accident amada mioi tarek shock le ahum gi pibam luna leiri thodong sei ngasi ayuk pung tarek lom taba twaida Imphal thokna ba tata sumo ama
भेन अमगा मी हामनब लेरिंगेदा रेलवे की थबक सुबा गाड़ी महिंद्रा अमन थेंजलपतगी असोपन नंखिबनी हाई नोमगी ओबा सेरिकल्चर की अवेयरनेस थोरम अमगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन अमन निथो कोंगता लेबा इबदो ओगनरे लाइसंगदा पांगतोखरे थोरमसदा सेरिकल्चर मिनिस्टर गोविंदास कोथौजम डायरेक्टर सेरिकल्चर आइस जिंजांग सिमते अमसोंग निंगथौखोंग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन एन बिमला सुसरुयाकी गोविंदास कोथौजमना सेरिकल्चर प्रोजेक्ट फेज 2 पैकेट नना होनरी मंत्री पुखिदा लेबा रीजनल टसर सेंटर असे हिमालयन रेंज की थाकता ओंखटनम होनरगनी NIEGS की मखादा केगे अमदी काब्रंग सागना चिंगबा थाबा हवलगनी हानसु फंगदोखी हैंडलूम में पुनः साबा के सिंसे असी आम ममिंग लेबा कोई आयाम मना 66% भारत की चाम दहुन भूतरुक से कोई नॉर्थ ईस्टर्न कोई अवांग को भारत से की थोपा मदर मस्ती का मुक्का खुदोंसा खरगा मुखेना भारत सरकार ना बिल्डिंग दिना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम है ngasi MU da oza ani ki marakta ningai sangdana ba thodok amada director academic staff professor M Manina oza amada utkiba thong adu MSM na haksina lowi hari wato asilosinriba phawba orientation program sathariba du thingjale MSF ke office ta pangto pa pawgim phawada secretary RN Koring haki professor M Manina miyamang da assistant professor Dr Sugadev Phukiba thodok asi haksina lobag loina university authority na director gi mathak ta kan action lokhat katawani amaromda Manipur University da mai matik sana pina bona biu department sing da pigdaba generator sing pidra liribasi athapu matam da pitong na ba so hona biu haki office kuding makta regular supply phanganana ba honda biu hoji department kharagi mamang da taduna leiriba generator sing asi athu matam da allocation to biu hairiba generator sing asi kari gedama hoji phoba matam kuiraba phoba nongkhang chaiduna thami basigi maram MSF na MU authority da hangjaningi Manipur da awang mata ke mai tampam sang oriba Manipur University da ozana oza phobi thodok ma thokre thodok asi ngasi pung taramatoi makharom tabada Manipur University da leiba academic staff college gi classroom da thokibani thodok asi matang da ISTV news na phangba pauda academic staff college na senduna Manipur da leiba college singi oza singi oiba tarapon suba orientation program ama satringi da thodok asi thokibani thodok asi matang da ISTV na victim oriba oza Dr Hanjamam Sugadev Sharma Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur da assistant professor oiba sina phongtorpagi matungina ngasi orientation program asigi saruk ama oina micro teaching class tawna ba sem saringe da mai lakta badigi oza singna semba PowerPoint presentation gi matang da yadabana orientation program asi coordinator oriba o brenda oza Sugadev na wakatlurubada awai akum tawnarakpadagi mahakna thokraga academy staff college gi director in charge oriba professor M Manina classroom da changlaga oza Sugadev da oza atagi mamang da kinna thin kibri hari thodo osigi matang da Dr Hanjamam Sugadev Sharma mahapu Manipur da leiribo college oza singi mamang da ikai ba pibada natara oza ama oibagi satkadaba sajat chatra mahapu phuba haibasi Maki Maketigi, Amadi Oza community Maketigi condemn Tawi, Hiramasaki Matang, the Madilenaba University Asagi, Bisina, actual local Pinaba appeal Toki. We get out to it again, 10 but I'm come to Naga, was it like a situation? The other one hiding in the University of Madalaka participant of University of Mozamu, at the classroom the Changa Kinnet in Maji Kari Chanavino was it. When University Kari and Lovitori teaching community, Kari Vitori Civil Society, my own, Sir Lakviraga. Young Star Development Organization Thiam Konjalgi Organization Asina Konma Pamda Yuyon Batak Puramak Organization Asina Ating Matam Kre Kongtang Asida Atay Club Maira Parbising Nasu Sawat Piu Hari Ramsa Impal West District Sinduna District Level Book Fair Lamyan Basalian the Pangtokre Toromasida Impal West DC K Radha Kumar Additional State Project Director L Ndokumar Susaruyaki Tromasiga Mari Lenina Pangtokiba Sport Essay Quiz Amadi Debate Makok Matang Tarabasinda Manamatum Singh Yantoki College Election Mari Lenina Monitoring Shell Lautokiba Code of Conduct Tugarambagidamakta Tambal Mari College da Social and Culture Secretary Candidate Tolokpa
Namoizam Amarjit candidate obetigi withdraw tohankre Mikal asiga mari lena college singi oza khudimana Bairu singi marakta khenaba miyeng thambidana naba monitoring cell gi makedagi appeal tawri Amkil nupi samaj ichal Anul Singmi Tami Nupilup Yauna Maira Pabi Singna Ngarang Pona Bazar da Satapa Drapta Hotel Embassy da Nupa Amaga Nupi Amaga Natapa Lambi Chalamagi Damakta Parva Matung Imung Manung Sinakre Amkil gi President PS Sakilevina Asugma Oktaba Tabak Asi Tingnana Makatana Hotel Amadi Restaurant Singda Drap Satagani Masida Miyam Namating Pambiu Amarom da Hotel Mapusingna Asuguma Tabak Satanba Tingdarabadi Hotel Tingzingani Haki Milalna mamang degi satrakpa gari plate singda maitai mayekna namba thabagi khongthang adu ngasisu Impal East ki khurai lamlongda sataki Thobal district ki oina Kaksing amadi Bisnupur district ki oina Moirangda asuguma drive asi sataki Milal gilusing ba es tomana hoarding banner amadi atai gari singda maitai mayekna ibagi khongthang asi leptana sataki gini haina su makhata na pungdoki mayam jingsi ai khoi loina bitai mengna masi thadabi ade ai basi khoi akanba hek ngasi ai ba numi sidina changjan basi ai khoi hek loi di bawu changjan jagadami ai khoi numi mangani tang ai khoi optional ma tu ka damna te milai te masi khudingi akan loi changjan jagani asida lamdam sida lagi ba lone punusi mi ku khudin mana sabbi Muslim nupa khaktana imung amagi daita ayamba loram badu ngasidi minority nupi sing makeup thokli haina agriculture minister MD Abdul Nasir phongdokre ngasi United Manipur Muslim Women's Development Organization gi Indigenous Manipur Muslim Women Enterprises na sinduna Komalapak Youth Festive Hostel la pangthokpa nomagi oiba Makoina Putokpa handicraft ki potok sing launch tobagi thoramda minister na opamasi phongdokibani thoramaduda MLA MD Fazurahim amadi associate professor Alhas Sahid Rahidur Rahman su saruyaki Minister Nasirna makatan hakibada Bharat Sarkarna minority singi damakta thadrakpa sakot thorangi scheme sing praja singna kanaba lobag loina thamoi sengna thabak tawba changi sarkar gi maketigi kari paket pa yabagi habadu yengsingani Migi Maramda Canada Wangang Bagi Mahutta human value Khana Tabak Todra Sakoto Proxy Hana Pondoki Minority Ladiva Ekoi Raja Sikhatana Bharat Ladiva Christian Obi whether it may be Muslim Obi Ekoi Lapuna Maksida Sarkar Pidiva facilities in a safe from Nana Bogota Mapal Club organization leader Obi either politician Obi Ekoi Punamana Tamo Siena Durga Puja amasung Diwali kumai manungda Jiribam yauna Impal East district ki wafam punamakta Bambula yonba amadi kapa loina gambling sanabat thingle haina district minister na thingba thamkhre ahaina thingkhraba URF nasu laliba October ki tang taraga mari nongyai dagi tang taraga manga gi numida wanam pung torok phawba isa gi sintha lepna ba khangalali lubasigi information na publicity secretary Sanajo maiti na thuruk pacherol amada Mai ising media amadi learning lesson gi thabak thorom sing natana isana isabu ating batambiu lamdam asigi ningtam lal asibu ningtam bayaw daba India gi suspension of operation peace talk ki lamai amatana wakai ba oithok tabani Indiana Manipur bu mapung phana lising masapan ni phuga mapan September gi tang kun ga mathogi nongthil pung ani makhaida Manipur gi ningthauna major merger agreement sign tokiba matung numit kun ga marini suba October ki tang taraga manga dagi Manipur India lenga ki makha pole haina ningthona lauthokiba du nahuna na palladuna ningthau budachandrabu Silongi Red Lane Rajbari da numit marini house arrest tawduna maning tambalenga government of Manipur State Council bu khongoi naduna lautuna ba amagi thorangna Manipur bu India gi phibanung da khopsan kibani numit adudagi Manipur purup asagi kanlup khudingi miyoi sing miyoi ba amagi hingbagi achumba lambi phangandana lup asibu sada marpudrada ngasi phawba India gi nongmai matona senaduna lakli numit asibu lebak miyam punna singnaduna amato oina leminasi haina phongdorokli RK Indramani Sana Kobi Lamboy Konang Kongtagi Nupi Amana Miyam Dagi Tabak Happy Gani Haiduna Namtak Torga Yam Lavasan Pam Lower Lord Ki Hyper Wapam Asida Mio Taragani Sudikisu Yam Lavasan Pam Lobby Krihaina People Action for National Democratic Movement Pandam Da Wakalakre Lub Asigi Office the Pangto Papaugi Pamada Secretary Organization Dolan Maitin Haki Mamangda Mio Kradagi Yam Lavasan Pam Lower Lord Kibadagi Lubasina Miyam Interesta Janabama Puraknaba Mediagi Tongda Mahakpu Lagnaba Kan Kiadu
ngasi phawba lup ki wafam asibu ikai khumnadri makatana mioi kaya ama ma ki matakta wakat kya lakli masina su aroiba oredori nupi asina miyam dagi sel lobada ming sizinariba aso osang sing asina kari mari lenabagi haibadu miyam khangna sengtokpiu natrabadi magna masak naiba mioi kya dagi ming sizinaduna lalna sendal lambi satriba si thingba wagani ma ka loinaba gang group ama soidana legani hiram asidasu miyang changlagani haki aina tingkraba KCPM segining thammifam ama haukiba October gi taretagi namapan phawba numin humni mapung phana pangtokre lubasagi secretary information and publicity paikomba maitegi cherolda mifam asida lubasagi lusing purel presiding comrade politburo colonel khoirang mana mayai tangmal logduna lamdam asigi ningtam lalhau khongthangda KCPM segi oirakliba lalong amadi lebagi phimum kaya kupna khananenaki mifam asina lub asibu mating leiba people's Drive Revolutionary Front ama oinabagi damakta Operational Committee, Auxiliary Committee amadi Back Committee pumba muthat pagalwena Central Security Council da Major Post Reshuffle Loki Luenana Lemna Kraba Comrade Khoirang Brana Chief of Secretary Military Council Comrade Paikomba Secretary Information and Publicity Military Council Comrade Jaipaba Maitei Chief of Central Finance Comrade Hera Chandra, Secretary Organization Military Council Comrade Sanathoi, Project Officer Military Council Comrade Lenil, External Secretary Military Council Amadi Comrade Meraba, Commander Operation Mangalbu Central Security Council Githau Pubuda Amatawani Yanakre, KCPM Sigi Marakta Yumpam toina honglaga laira tali habigi mahutta sel tanba kya thorkle lubasna thengna kiba khongthang kya gi awaba thengna hongdaba comrade kharana lubasbu india gi agent machinery ama oina lebak miyam da uhna mohona duna lakli party sigi mol yamlaba donation note kya photocopy tawduna sel khabigi thabak kya sathaba lubki lanba singna thengnari piglab lubasagi sanbarolga hana charamba kuman kaubagi khoyek makata na sanaroi amadi karigumba miyamda donation lalamba khudimak makata na mating pidana bakhangalakli Tera Bazar da Destitute Children Home gi angang singda khudol pot pibagi thorom amang si home asida pangtokre wangkhai kong badalaiba Kangli Development Society gi omlak subo po kumon ga mari lenena pangtokpa thorom da National Award di ayekpam tombi maitei amadi society gi president B Dorian Sharma Susal yaki society gi miut singna home asigi angang yangkhai da ningtham thada siznana ba tracksuit khudol tamki lunena asata kayasu angang sing aduda kusin naki society gi president Doriana hawulaliba angang singda pataba wakal thadoktura samaj gi aphaba amadi sakhotpa puraknaba honasi haina phongdoki nakoina aikoi dawna chawraklaba ahan oiraklaba matamda mapung phaba samajigi kanaba thabakara tawrakani haibigi thajabasu Kanglei Development Society gi maikai dagi thajat yamna chena thajaba thamjai Theatre Center Manipurna State Kala Academy ko kusam naduna Sangit Natak Academy New Delhi gi miying makada MDU da sathariba nipumari suba short play competition for creative directors singing asinini sanmanumitta Liberty Theatre Kaksingi Ariba Sel amasung MDU gi statue utkre Hayeng Lamaidong Dramatic Union gi ningthem nubi angangna amadi LCY gi lilongi nupi utkani Bank of India ki Thobal branch amang si Thobal police ki mayok na bada DC Thobal Tiranjan hangdokre Thomas da Bank of India ki Zonal Office Guwahati ki Chief Manager Sanjeev Kumar amadi retired CMO KSS Maliam Susar Uyaki lising ni taramathoi ki September thada Manipur da salakhiba bank sigi ngasi hangdoliba sina ahom suba branch ni DC Tiranjana district asida nationalized bank taruk subagulena ATM booth tarawm doilere makatana kungi phom sing dasu bank branch sing hadona bhonari thasigi manungda clearing house amasu hangmangam lagni haki Young Women's Help Organization gi kun mapan suba nupi gi punsi gi chepong asai kokatel thorozum lekai ta phongkre lare phom gi thoromada organization asigi secretary Naurem Binoya advisor W Guna amadi chahi sawag mapan surabi chungkham tonsana susal yaki nupi gi punsi haiba chepong asida nupi singda chathaba crime kaya amadi makoida awaz chaitheng nangliba sing adu koknanaba iba waring kaya yauri haina secretary Binoya na phongdoki nupi da chathaba crime sing topiu makoi buhantara yengbiganu haina
Sungkham Tonsana Pondoki. Lambaki Sao Section Mangshalakpana Mio Bequetus Sauna Mangali Haina Commerce and Industry Minister Gumidas Kontozam na Pondokre. Of a Masingasi, Barat Pumbagi Pangtopa Yakini Palak Suba, Wildlife Week celebration in Toroma the Pondokibani, Wildlife Warden Government of Manipur Sinduna, Irosema Leba Zulu Gilgarden, the Pantokipa Toromoda, Emily Lasram Nandakumar Abadi, Principal Chief Kajabeta of Forest, A.K. Renasu Saruyaki, Torongo Marilena, Seola Basumna Pangtopa celebration Nasiga Marilena, Pangtokiba, essay competition, drawing competition namadi photo competition singmada mako mathang taraba sing dasu manamatum singyan toki Emilendra Kumar na Forest Department gi oina leiriba ek rule sing ase ching amasung tamda tariba praja singi customary right mahandana mapangal kalba ek rule ama oina samdok pagi matam yaure lamlok ki sausa ki matang da chingi lam singda educational awareness program sing pangthok na ba matam yaure haki Sip guest Okiba Gumidas na Makata na Punto Kibada, Lamlaki South Section Kanba Amadi Umang Mahandana Tamna Honaba Hibasi, Prithivigi, Samisha Wari, Maramaduna, Forest Department Asi, Hena Mapangal Kanbatang Ipade, Lamlaki South Section Mangshil Lectura, Miwa Beta Sound, Kaiba Piri, Makubungax and Hibasi, Aquapunamaki Tony Hana Puntoki. Nabat ki makada sanura micropin Manipurna Om Suba Tankaki financial literacy awareness ke throm Sagulban Kamnam Rektaleba Gurumayum Madap Pangtokre. Thromasida Bizaya Bengi branch manager Seram Upendro Masung Sanuragi CEO PK Kumansu Saruyaki. Hosu makata na sanabi Paulo Pisi. Ngasi sanabagi pau pizari saliba thasigi kungamarida Mongolia da pangthok kadoriba junior Mr World da medal or kani haina miyamna sa tongnariba irengmam Deva Singh sel tugi film patabana championship asida saruk yaba ngamdabagi film leire hiramsigi matang da report ama Saliba thasida Mongolia da pangthok kadoriba junior Mr World da medal or kani haina miyamna asa tongnariba irengmam Deva Singh sel tungi film patabana championship asida saruk yaba ngamdabagi film da leire International Federation of Bodybuilding and Fitness na sinduna saliba October thasigi kunmari degi kuntaret fawa Mongolia da pangthok kadoriba Junior Mr World and Master Championship ta India gi mohot sinduna saruk yanabagi damak Indian Bodybuilding and Fitness Federation na Manipur dagi irengam debna Junior gi kanglupta aduga A Prem Sanbuna Master gi kanglupta khalakki Erengam Dev Singh Arapti Maya Lekai degi Drigol Amadi Santigi Masa Mari Manunda Masa Aton Bani Apokpa Mapana Hauji Statistics Department Grade 4 Oiri Aduga Apokpina Insang na Piole Diet Kidamak Sel Yamna Sangma Masana Oibana 2010 da Kolkata da Pangtokiba Eastern India Bodybuilding Contest da Overall Title Pangrava Matungda Chanaba Lepki Imung Manungi Sal Tungi Pibamna Sayi Ani Sanaba Lab Roba Matungda Handak All Manipur Bodybuilding and Fitness Association na Mahakpu Manipur gi oina selection toroba Matungda India gi oina amuk selection toroki World Contest asigi damak hojik pisumda leba YBB Zimda Zim asigi coach IBPin Singi Lamjing Lamtak Makhada kana sanari Mase ina aspect of the India gi su mase koi khalak number 1 da lei adu loina koina hojik koina wajari basi Magi the Mukta IBF Indiano Hibase 1,16,000 Sigi points minus Sangni fear 2 and 4 the Aduate Tongambi extra Dunama La Makaibogi sang de Quina Magi the Mukte Quina pinning Munedubu Magi family Kara family the Su Sapai Masam Sunatavanina the Equi Jim the Gizokoi Sanui Mamus Bokonari Hanbalatana Adu Equi Ujik Magi the Mukta Manipurda Leviba Sanribu Pambiba bodybuilding Sibium Yamna Mahana Sapagi Concert Sister Pasaka Happy Magna Soidanamaki World Championships or can have a say na Pazavatami. Adubu Luri with the Deva Sal Tungi Film Sada Imung the Popana, Mongolia the World Contest Asida Saru Yana Balupala Amahena Sanga Davana, Sapangam the Film the lady. Mongolia Zapas Day was our woman when I was a song day, a vocal soup, broken ever, a sada do vocal the second area, vocal to the Jerry Hosi, do Hosi Luri with the Aquina Satam Honava Mama, the Vista Lupa Lama. Makai the Mana, my Baragi Eden Stow High, and I wanted the Hoji passport among Bicha Tamawa, the Gumba Shazukra, Yamasakre, and this time I am not.
मतें खर पांगबिरगदी इरायरायन चपंगनी गोल लौरकने हाइबे वखलसु लेजरी वर्ल्ड चैंपियनशिप असिदा मेडल लौरकनी हाइना आशा चावना तौरिबा देवा चैंपियनशिप असिदा सरुक यानबगिदमक मियामगी mateं चंगले पौदमजरिबा आरिबम प्रेम शर्मा ISTV न्यूज Malaysia की कोलालमपुर दा थासी के कुनगमापन की पांथोकदोरिबा तरागनी थोरक सुबा वर्ल्ड वुसु चैंपियनशिप सरुक यानुरबगिदमक्ता मणिपुर की कोच अनि याउना सादरवे निपाल खलकले सांसौगी कोच ओइना W बिरहरी सिंह अदुगा तालौगी कोच ओइना M ससितानंदनी हाना खंगलकली ngasi nongmagi okiba ai ngasagi pau pizari ICAR lamphel patagi phangma paugi matungina ngasigi khwaidigi sakiba si Celsius degree 30.2 oiki aduga khwaidigi ingmana Celsius degree 19.3 oiki nuksita yawbai singmalgi chang ayukta sada 73 oiki aduga numyung matungda sada 73 oiki nong chukide losilakpada maruba pau amukana pizari Bodo fencing की मतंग दा political parties सिंग में फम पांग थोकरे MLA RK अनन्ना convener ओइबा मिहुत कांगु अमा मोरेदा सलगनी मणिपुर सेरिकल्चर प्रोजेक्ट फेज 2 पैकेट पिननबा मिनिस्टर गुमिदास कोदौजमना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दा पुखतक्रे अमदी कुनगमाथोय सुबा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थरमगसी मणिपुर की मफम कया दा पांग थोकनाखरे ISTV की पौमियंग ताबिरि सिंग अमुकन कुरुमजन